pini abang ke nili hini skema puthak nali tumhan nang than ponik po lapen kai apply ni process ta nili nang nili tumhan nang piklang ponik po lapen online bang nili aprang na piklang elo non bang ke offline kai apply ni la so process bang nali tum na so video arlo thek ponlong ikpo lapen aprang si bang ke AtalPension Yojana mate APY labang ta pinang an abang pu abang fitum apply dun pota hailo lapen alita longbom lota haipo lasi lata offline koson se la apply ning ma lapen form ka fill up la so puthak nang than ponik po lapen hini bangke puthot hala hini number bangke PradhanMantri Suraksha Bima Yojana mate PMSBY yo la so puthak lata la son lo lata pi kopia lema lapen koson se ka apply ning ma la so puthak ta nili nampik langpon ikpo la so video lapen kadu ka vimana tuning ri iglo nale tumhan video ki cheng pen ki jodan kilang thori afansi tuning ri iglo lapen afrangsi chethan polona AtalPension Yojana mate APY la so puthak bang chethan polona labang ke ingsi pension lo lapen achiklo jonwang nali tum account long pen stame 40 rupees mate 50 rupees mate ongchet ke than hotota duta hai mate dui lapen monali tum jong si arta 55 mate 60 lo polote nalitum la so pension bang chiklong jon nalitum ka anma ka apply suring si suri hini suri thom suri pli suri fo ando la sinalitum bang suri ko anma ka olai la so a form long fill up dun that pen nalitum olai long po mola 60 lo polote jon nalitum arta jong si trokep an pleng lo polote nalitum la so pension ali bang long ikpo la hello lapen ala hini number bang kenali tum PradhanMantri Suraksha Bima Yojana yo so puthak bang pen ana bang pu abang fitum details chini lap po stamini lithan thule thot po nali tum han lapen labang ke nali tum account along pen ningkaning si along sika krehini anthani mate 12 rupees chiklong jon long sikang sit nang than pon ikpo nali tum account long pen lapen la so benefit mate ali bangke la puhilo jongsi accident pen jongsi thilot mate chiwajui pol nalitum insurance bangke la bangke 2 lakhs an nalitum long ikpo lapen accident pen jongsi area keng jongsi henodak mate chinglok pet polote la bangke nalitum government hen pen laking si an bangke insurance long ikpo jola hello la bangke ke thani bangke nali tum pen ta nili nan than pon iglo chiklong jonong sikangsi la pen ningkaning si along krehini sika krehini la ansi than chodi jo la hello la pen non nili na piklang pon ikpo aprang si bangke AtalPension Yojana la so a form ko son si fill up ning ma la bang nili na piklang pon ikpo la pen dat la PradhanMantri Suraksha Bima Yojana yo la so a form ta ko son si ka fill up ning ma la bang ta nili na piklang pon ikpo lapen a form ko nasi loima lapen koson se loima pulote a bank along tinta do state bank along ka do lapen Punjab National Bank do lapen la son tak si Karbi ang long arlo bank ke Assam Gramin a bank bang ong muchet mate pen ana bank pu abang pitome la so bank long si la account bang e kang pu ke ong chet jo la si pini bang ni li Assam Gramin along pen la so bank along pen si la so form bang wan iglo lapen madu abang pu abang pile Assam Gramin long jong si account do polte nali tum ta la so scheme ale chu endoni polte nali tum form bang nili long do nili stamen nali tum hanang sen ikpo WhatsApp long na homri ko la penali tum ta fill up pen thondam iko la pen documents amukha bang ke nali tum chini ikpo Aadhaar card pan card nang po hinia long ta la pen lang po lo nang ko son si ka fill up ning ma la bang ke nali tum video lo thek pon long po la pen intro bang lang iko sabse intro lang det pen video cheng pon fill na la penali tum theklong ikpo la Assam Gramin Vikas Bank la sohin pen AtalPension Yojana mate APY subscriber registration form la bang la pen Pension Fund Regulator and Development Authority lo la pen ka fill up nei process pang ni lidak na piklang pon ikpo nang lia tum fan aprang sinali tum dak ka fill up nei bangke la thekloi to the branch manager
dak branch manager mate branch manager dak bank amen tok ik nang po lapen dat dak nalitum ki tok tunai bang ke branch amen dak tok ik nang po la tok det pen nalitum la aber thek longi le dak jom nang wong pi ko dak ki tok nalitum thek longi la sodim ki tok bang ha dak lang ik nang pon nalitum indicate star indicates mandatory fields mate la star ki do an nalitum kinang sot lo ka fill up nei bang ke lapen please fill the form in English and block letters lapen dak ka fill up nei bang ke nalitum block letter mate ame ki the penang selo mate English akhora pensi tok ik nang podak labang ke lapen padar depin pen lang dam lo nang afrang sinalitum dak bank details bang nalitum fill up on ik nang po bank account number bang nalitum fill up pranang po la dak pen la number 1 nalitum theglongi bank details bang bank account number nalitum dak fill up that pen nalitum a bank amen dak tok ik nang po non bang la so form bang nili Assam Gramin Vikas Bank long pen sen dam lo das nalitum ta Assam Gramin Vikas Bank pol nalitum account number la pen bank amen bang dak tok kenang sot lo la pen la pu kung do la nalitum la branch amen bang nalitum dak pen tok pon thu ik nang po mate fill up ik nang po la dak fill up that benefit number 2 long bang personal details lo dak personal details banale tum ka fill up नहीं है bang ke dak name of applicant la banale tum dak name of applicant lo kuma bang phi afan sika apply pi ma jong si nali tum arlo so pulote nali tum la SMT la pen kumari ta dodo nali tum kulobang man nali tum amen aprang ka pichocho la so amen le nali tum dak tik ngon la son tik nang po ho tiklo te choklo la pendet la full name podim nalitum labang so dim abang nalitum amen ame ke the pen tok ik thaina po muthela so form ki cheng pen ki jut bang ke nalitum block letter penang selo mate ame ke the penang se nalitum tok ik nang po la pendet puthot nalitum la date of birth banalitum dak fill up nang po date of birth fill up that penalitum age ka an ma arta ka an ma so arta nalitum dak tok pon ik nang po arta tok dat pen la pu kung do tulang la mobile number nalitum chipi do nang podapen madua mobile number tamelo mobile number pdf benefit jongsi kuma madua abang pu abang file dak la so non kai apply pulte mane merit tanglo pulote nalitum dak tik ber do nang po yes no mate ahem chidun elo mate arlo so chirai elo pulte nalitum jo dak pen la option do nalitum dak tik nang po la pen chirai elo pulo te nalitum la marriage pulo nalitum la dakito kadulo suppose name is mandatory suppose will be the default nominee under APY nalitum madu dak suppose name bang tok ignang pun nalitum koma bang pu bang pi pensi dak adama sarma labang nalitum dak tok ignang po asomen hema soramen tamelo lapen episode mate nalitum mithang amen tamelo pinso pulote lapen nominee kuma phansi pi ma isu pi lapen kapre ga tumhan pi pula nalitum dak nominee amen bang tok ek nang po lapen nominee Aadhaar number ta nalitum dak pen fill up pon ek nang pojong si nalitum nominee amen pi plote lapen dak suppose mane arlo so pensionon la so Aadhaar number ta dak nang po la name of spouse dimta lapen nominee relationship with subscriber jong laso ka apply abang pu abang pi pen copy relation ma copy ka chepo mala tanali tum dak tok ik nang po epo polote dad tok on lapen father tok lapen epa polote mother tok lapen ini polote sister lapen son lo tok nang po kuma fansi nominee pi mal lapen copy si ka chepo mal nali tum dak pen tok ik nang po lapen la additional details in case nominee in a minor labang minor bang ke nalitum nominee jongsi also 18 years pen arta ki kom atom han si people la alang litum dak date of birth bang fill up nang po lapen a guardian amen dang nalitum dak pen fill up nang po la hello nagma anke jongsi 18 ben arta ki ong abang pu abang pi pansi dak people te labang ke nang nelo nang litum lapendet whatever beneficiary of other
statutory social security scheme la banali tum dak la mandatory re la banali tum fill up le data chok la hini bangke waiter income tax payer la tanani tum fill up le data chok la pen number 3 bang pension details bang la frequency of contribution bang nani tum dak pen fill up ponang po tangka mantu tu pen se thab neng mala banani tum dak pen fill up nang po dak ke thom option do monthly do quarter do la pen half yearly do nationally tum bang la monthly le select pono da chiklo jon bang pothani fan dak select ponon la monthly long selected pe phir akko nali tum la bear thek long lang please pension amount please tick nali tum dak tick igo nali tum 1000 2000 3000 la pen 4000 5000 ando la sinali tum bang ning hangaling dak pidonon 3000 pc chogi mi puba la sinali tum ning hangla la banga la pendant contribution amount in total filled by the bank la banga nali tum dak pen fill up ponang nelo lake bank agent tum si dak fill up po la pendant dak declaration form bang kenali tum bangke la declaration bang kenali tum dak date tok nang po kumantua date sinali tum samedima la pen place banali tum adim amen tok igon la pen dak bangke la box lo bang kenali tum signature pi igon so dim banali tum signature pi ignang po jang se signature thek pulte nali tum la rimon po pen sa dak stamp bang ber tamon lan lo la pen ako aber dolang aber bang acknowledgement alolo la bang kenali tum dak fill up nang nelo la bang benga sorsi fill up ikpo jo la lo process bang dak joy o la sinon la so AtalPension Yojana mate APY la bang ta la so scheme ta PY lo man non la sinali tum Karbi ang long lo bang Assam Gramin Vikas Bank long sepena ana bang phua bang phitome account book ta do la pen pena an to me daksi account ta kang pupu la sinali tum ta AtalPension Yojana la so form hangdam igon la penali tum ta apply dun igon apply iglo pulta alle bang kela hello la bang pension no manali tum jong 50 60 arta an lo pulta nali tum dak pension bang ke dak cholai long po la pen ke thani bang ke la bang kom o nili amu video lo aprang tan nang than ik ala nali tum phan la pen nili non ako nampik lang to pon number 2 long dam ik lo nang la pen la bang ke nali tum dak thek pon long ik po PradhanMantri Suraksha Bima Yojana mate PMSBY yo la consent com declaration form la bang ta la tanali tum Assam Gramin Vikas Bank long dam igo la pen a form bang endam igo la bang national insurance form la bang insurance ke apply fan lo la hello la so form fill up tan li dak pen ampik lang ponek po la sinali tum tuning ri lo video ki jot pen ki cheng pen ki jot an ki lang ya fancy tuning ri iglo la pen cheng pon la nang la so form fill up a process ni lidak nang than pon ikpo afrang sinali tum la agency BC code bang nali tum la bang fill up nang ne la bang da office mate bank agency tum si tak apply ikpo to mate tok ikpo jola hello la pen la ber bang saving account number bang nali tum da account number bang pinang po dak tok pon ego account number la pen dak la ke tok ning dak fill up ning bang nali tum amexo pen le fill up ta chok mate small letter pen le fill up the chok la pen afrang si number 1 no nali tum dak pen thek pon long po number 1 ma name in full nali tum a full name dak tok ing nang po la pen akur pen amendment tok nang po la pen la 2 number lang ma address line ma nali tum address tok ing nang po example dak village tok igo village tok that pen nali tum district tok igo district tok that pen pin number la an ta chok la pen PO PS nali tum tok ite tok ik tame la penda da fit la pul duin number 3 long banga nile dak jum nang mung pi po number 3 long bang nali tum date of birth as per KYC documents nali tum copy documents ipi dunima Aadhaar card PAN card voter ID ajada documents le pi pilo pula la documents so ateng nali tum dak date of birth bang nali tum tok ing nang po date bang ke date ke tok naing bang ke nali tum dak thek pon loi 22 pulo te nali tum 22 tok igo la pen son bung pen no la pen dak 02 pusta nali tum tok ingo la pen kan man 1995 sta 96 sta nali tum son tok ing nang po la pen number 4 lang bang email ID do pute email ID nali tum dak pen pi tunang po avi pute nang nelo la pen name and address of guardian in nominee minor
lasi name pen address bangala nominee kuma fansi nominee mane la minor mane la arta ningkan kre phone ningkan kre thok mate ningkan cap ningkan ke thom jo la so guardian address banale tum dak pen fill up ponang po amen pen address nale tum dak pen fill up pon ik nang po la so dim la pen fill up det pen afit dak bangke la answer lo la pen dak bangke nale tum amen dak fill up ik nang po I agree to by the terms condition and nang lito amen dak fill up pon ik nang po nang lito amen kuma bang pu bang pi amen si dak ke apply mana so bang pu bang pi amen dak fill up nang po la pen dak date tok ik nang po kuma tu sin nang litum na so form bang submit di mala so date tok ingol la pu kung bang ke nang litum dak signature nang litum chipi nang po sign jong se sign pi thek thek pel nang litum irimun po pel dak ber tam ta chok la pen la bang ke acknowledgement come certificate of insurance labang kanali tum dak fill up ik nang nilo labang ke benga source dak fill up ik po la hello form fill up bang la so form bang process ka fill up ning bang la answer lo la pen la so form to nali tum Assam Gramin Vikas Bank long dam igon la pen na dak long ik po la hai non la hai service bang dak pi bom lo mate suli voi lo lapen online le nali tum fill up da chok online na process bang nili upload iglo video lapen langdam ego nali tum lapen la soft form jong nali tum naing pulen nili fana hombre ego nili stamin nali tum fan whatsapp jong stamin ang send ikpo lapen la bangke insurance lo lapen la so details bang mo apit nili nang than pon ikpo la PradhanMantri Suraksha Bima Yojana la so ali bang ko pisilong ma na bang nili nang pachini tu dak po mo nali tum apply play aprang nili fanang contact ego lapan details na arju ego nili details tamen ang than ikpo la hello pini a video long mala anchola la hini ka fill up nei la hini a form bangke ingsi bangke nali tum amu ta thek pon iglo ingsi bangke PradhanMantri Suraksha Bima Yojana lo ingsi bangke lapen ingsi bangke AtalPension Yojana la mate APY puta pupu la hello la hini a form ka fill up ning offline form fill up ning bang nili dak pen nampik lang pon iglo nang litum han la sining ke hang abang pu abang fitum apply dun ikon apply dun lo polda mo apit afana litum misen po jong se nominee la kuma fan ma pi jong se nalitum jong se pine sun kisung pen jong si chewai ju polda mo la nominee atum long ikpol la sotangka bang jo la hello benefit bang ke lapen gopahin benta sabso kerap bang do ikpo la hello lapen la details bang pen nili nang pu iglo jong se details chini kang tung pulte nili fan nang humri go nili stame nang than jir po yo la hello nan cholo pinia video long mala nali tum so video ke lang pen sabso west ta chini ikpo mate thek ikpo pusining thelo lapen la son video ke lang long bomi afan nali tum la video ki jut molam la Karbi teacher logo dui la sodim nali tum bere go la pen subscribe go la pen par ni simulam video lang le lang pun nali tum la kung thek longi ar a side dak le bere go la pen lang dam go an cholo pinya video long molan cholo dome thakme kado kavita KARDOM